तामुलपुर समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गंग्लायै खुलुमनायखौ आं बावहरदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो तामुलपुराव आङो एमएलए सायख'जानायनि उनाव जों सुपार 5 मोनसे हाबाफारि लानाय जादों एपीएससीनि थाखाय। दा बे हिसाबै थांनायाव जोंहा एपीएससीआव 7 सुपार 5 सायख'नाय जादोंमोन। बेनिनो एबार 4 प्रिलिमिनारियाव पास जादों। दा आङो बिथां पास जानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम साबायखर बावदों आरो मेन एग्जामाव बिथांमोना उथ्रिसारनो हाथों बेखौ गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दा जोङो तामुलपुराव एबार जों सुपार 10 लन्च खालामबाय। दा बेवहाय जोंनि जायफोरानोखि ग्रेजुवेट जाबाय बा फाइनाल इयार दङ दा बिथांमोना दिनैनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि उनाव 31 मेआव लास्ट डेट जागोन जोंनिया एप्लिकेसन गथायनायनि। दा बेनि उनाव लास्ट डेआव जाबाय। बेनि उनाव जोंहा 4 जुनाव जोंनिया एग्जाम जागोन आरो एग्जाम सेन्टारा तामुलपुर हायार सेकेन्डारि। दा बेवहाय अनलाइन खालामनायनि थाखाय फरायसाफ्रा थाइसेबो रां होनांगौ गोनांथि गैया। फ्रि अफ कस्ट बिथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जुदि अनलाइन खालामनो हायाखैब्ला बिथांमोना कुमारिघाटायाव थानाय जोंनि एमएलएनि बिधायक सेवा केन्द्र दङ जोंहा, बेवहाय थांनानै बिथांमोना अफलाइनबो गावनि आर'जलाइखौ गथायनो हागोन। स्पेसियेलि खिन्थु जोङो बांसिन अनलाइनखौ गुरुत्त' होनाय जादों बेखौ आं फोरमायबाय। दा 8 जुनाव जोंनि रिटार्ननि रिजाल्टआ ओंखारगोन। 11 जुनाव जोंहा 11 जुनाव जों फरायसाफोरखौ मोगा-मोगि आनजाद लागोन। जायफ्रानोखि लिरनायाव जाफुंसारनो हादों बिथांमोनखौ मोगा-मोगि आनजाद लागोन। बेनि उनाव 14 जुनाव जोंनि फाइनाल रिजाल्ट। बेनि उनाव 20 जुनाव जोंहा 20 जुननिफ्राय गुवाहाटियाव क्लास जागोन। 12 दान जों बेयो एपीएससी कचिंआ जागोन। बेनि थाखाय जानाय थानाय गासैखौबो आङो एमएलए हिसाबै बेवहाय 10 फरायसाफोरनि जि जानाय थानाय गासैखौ जों बेवहाय आंनिफ्राय होजोबनाय जागोन। दा बेखायनो गोसो गुदुं साफ्रोमबो जोंनि तामुलपुरनि फरायसुलिफोरखौ गासैबो आं बेवहाय बाहागो लानो खावलायदों। थांनाय बोसोराव 247 फरायसाफ्रा अनलाइन खालामदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोनसे गेदेर एचिभमेन्ट होनांगोन। मानसिफ्रा आनजादखौ होनो थाखाय सिगांदों, बेनो जोंनि मोनसे गुड साइन। बेनि गेजेराव 150निख्रुइबो बांसिन फरायसाफ्रा आनजादाव बाहागो लादों। दा बे बारावबो गोबांथार फरायसाफ्रा आनजादाव बाहागो लागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। जोंहा आनजादाव मा आयदाफोरखौ नायनांगौ सिलेबास बेखौ आंनि फेसबुक पेज बेवहायबो मोनगोन आरो जोंहा बेवहाय होनाय दंखायो www.csf.co.in बेवहायबो मोनगोन, नागिरनो हागोन जोंनिया बेवहायबो। जिहेथु जों बेवहाय मोनसे पेजाव गासैखौबो होनाय दंखायो, होजोबनानै होगोन। दा बेखौ जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय नायनानै सिलेबासखौ फल' खालामनो हागोन। दा आं बेखायनो बे समाव आङो बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना बिथाङानो बिटिआर ओनसोलाव गिबि सुपार 50 लन्च खालामदों सिभिल सार्भिसनि थाखाय। दा सुपार 50 मेडिकेलनि थाखाय, सुपार 50 इन्जिनियारनि थाखाय। दा बेखौ इन्सपायार जानानै जों दिनै तामुलपुराव आं सुपार 5निफ्राय सुपार 10 लन्च खालामदों। दा बेनि थाखाय एसेबां गेदेमा खामानि मावनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावदों। जाहाथे बिथांनि थुलुंगाखांनायाव जों दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ मावनो आवगायदों। बेनि अनगायैबो जोंनि फरायसाफ्राबो बेखौ नोजोर होगोन आरो बाहागो लागोनखौ मिजिंथिदों। आरो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना थांनाय जोङो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड आरो आसाम बेटेलियननि जि कामान्ड' बेटेलियनाव जोंनि तामुलपुरनिफ्राय 100निख्रुइबो बांसिन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोननो हादों खुनु थाइसेबो रां होआलासिनो। दा बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम जोंनि तामुलपुरनि रोजा रोजा साबायखर बावदों। दा बेखायनो आङो बेनि उनाव मोनसे हाबाफारि जों लाबावनो सानदों। 15 आगष्टनि सिगां कलेज आरो हायार सेकेन्डारि हाइ स्कुलफोराव मोनसे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल लानायनि थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। जोंहा बेवहाय फुंखा सुबुंफोरा बाहागो लागोन। मानोना जों नुदों ड्राग्स बाहायनाया जोंनि तामुलपुर ओनसोलावबो लासै लासै बांलांगासिनो दङ।
दा बेखायनो आं फरायसाफोरखौ खावलायगोन ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, गोजानाव थानो थाखाय आं खावलायदों आरो गावखौनो गोग्गो देहा दानांगौ, सोलोंथायाव फरायनाय आरो केरियार दानायाव बयबो गावखौ गोसो होनांगौ, आं बेखौ खावलायदों जोंनि जाखांफुनाय जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ। आरो नैबे APSCनि जि जोंनि एन्ट्रेन्स एग्जाम बेखौ बयबो बाहागो लागोन बेखौ मिजिंथिबाय थाबाय। गोजोन्थों। এইবাৰ যোৱা বছৰ ধৰক আপোনাৰ ছুপাৰ 5 আছিলে, এইবাৰ ছুপাৰ 10 আৰু এইটো এটা মানে বিধায়ক হিচাপে আমাৰ তামোলপুৰৰ বিধায়ক শ্ৰী জলিল দৈমাৰীৰ এটা খুব যোগাত্মক প্ৰচেষ্টা। খুব কম বিধায়কে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী কৰি আছে, আগে পিছে কৰিছে। আৰু বৰ্তমান বিটিআৰত এটা ভাল কথা যে বিশেষভাৱে পঢ়াৰ পৰিৱেশ বা অধ্যয়নৰ পৰিৱেশ বা এটা যোগাত্মক দিশে আগুৱাই নিবলৈ আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ মাননীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ভালেকেইটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ তামোলপুৰবাসী যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে জনা উচিত যে ধৰক UPSCৰ কাৰণে আমাৰ ছুপাৰ 50 চলি আছে, এইবাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে ছুপাৰ 50, JEE জইণ্ট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ছুপাৰ 50 আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। তাৰ উপৰিও ধৰক যেনেকুৱা আমি APSCৰ এক্সাম মানে বা UPSC পৰিচালিত যিবোৰ পৰীক্ষা আছে ইয়াৰ বাহিৰেও বিভিন্ন বৰ্গৰ বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ধৰক ৰেলৱেৰ বা আমাৰ যিবোৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানবোৰ আছে, ইভেন প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীত তাৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা চলি থকা হৈছে। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল কথা সমগ্ৰ বিটিআৰৰ যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে। সকলোৱে ইয়াতে আগভাগ ল'ব লাগে আৰু বিশেষভাৱে যিটো আমাৰ এতিয়া আজিৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ল ধৰক 31 মে'লৈকে ইয়াত আমাৰ আবেদন কৰিব পাৰিব। আমি আশা কৰোঁ যে তামোলপুৰৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰা উচিত। এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে পৰীক্ষা টান হ'ব বা নোৱাৰিম, নোৱাৰাটো পিছৰ কথা। প্ৰথম তেওঁলোক আগুৱাই আহিব লাগে, আগুৱাই আহি চেষ্টাটো কৰিব লাগে। ৰিজাল্ট কি হ'ব এইটো পিছৰ কথা, কাৰণ এবাৰ দুবাৰ যেতিয়া চেষ্টা কৰিব তেওঁলোক নিশ্চয় প্ৰথমবাৰ নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু নোৱাৰা কথা কোনো নাই। তথাপিতো ধৰক সকলোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'লেও যিমানখিনি আছে আমাৰ মাননীয় বিধায়কদেৱে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। আৰু তাৰ উপৰিও আমি ধৰক এইটো এটা আমাৰ ছুপাৰ 10, তাৰ উপৰি আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াক আলোচনা কৰি যে আমি 15 আগষ্টৰ আগতে ইয়াত তামোলপুৰত যিমানবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে, হাইস্কুল, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু কলেজ, আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেকতে আমি যুৱক যুৱতী বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কেৰিয়াৰৰ দিশৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে সকলোৱে চৰকাৰী চাকৰিতে যাব, বিকল্প পথ এতিয়াৰ পৰা যদি আমি বাছনি কৰাত সহায় কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোক পিছলৈ হতাশ নহয়। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো, সকলোৱে জ্ঞাত যে চৰকাৰী চাকৰি আমাৰ বাবে সীমিত। আপোনালোকে আমাৰ ধৰক বিটিআৰত অলৰেডি আমাৰ প্ৰমোদ বৰাদেৱৰ নেতৃত্বত আমি কেম্পাছ ড্ৰাইভবিলাক, কেম্পাছ প্লেচমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ ITI বিলাকত খুব ভাল সুফল আমি দেখা পাইছোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ধৰক চৰকাৰীবিলাকতো ভালেই, চৰকাৰীৰ উপৰিও ব্যক্তিগত খণ্ডত মুঠতে আমাৰ লক্ষ্য যে আমাৰ ধৰক আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া, আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বৰা, আমাৰ সকলো এটা উদ্দেশ্য যে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে পঢ়াৰ দিশেৰে আগুৱাই যাওক আৰু সংস্থাপিত হওক। যদি চৰকাৰী চাকৰি পায় খুবেই ভাল, কিবা কাৰণত যদি নাপায় তেওঁলোকে আত্মনিৰ্ভৰ কেন্দ্ৰ হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ মানে ছুটি প্ৰশিক্ষণ আৰু কিছুমান দীঘলীয়া প্ৰশিক্ষণ আমি এনেকুৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোটেইবোৰে এটা খুব যোগাত্মক আৰু ইতিবাচক দিশেৰে আমাৰ অকল তামোলপুৰ বুলি নহয় গোটেই সমগ্ৰ বিটিআৰ তথা সমগ্ৰ অসমক আগুৱাই নিয়াত এটা সহায় কৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেতো আগভাগ ল'বই, লগত আন ব্যক্তিসকলেও আনক অনুপ্ৰেৰণা যোগাওক, তেওঁলোকেও যেনেকুৱা আমাৰ সুবিধাবোৰ আছে সেইবোৰ লোৱা উচিত আৰু যাতে আমি খুব সৰ্বাংগীন সুন্দৰ তামোলপুৰ বা এখন ভাল ৰাজ্য আমি একেলগে মিলি গঢ়িব পাৰোঁ।